umwari witwaga Ndraba wagendaga ashakisha ubuki. Ubwo yarebye abona inzuki ziri guturamo hagati mu rutare. Ubwo arebye abona atari buhagere n'amaguru, atumira abagenzi batatu harimo Shariyo na Bisuka na Ruganzu ngo baze bamuzirika amakamba ngo ajye kubuhakura. Ubwo Ndraba abugeze kuri bwa buki bakajya buhakura bwiriye. Bagenzi batatu bagize umujinya, ya makamba yaramufashe bahita bayaca, arahubuka ahita apfa niko gwitira ku rutero rwa Ndraba. Ubundi muri makeya Ndraba azize ubusambo bwe. Isomo umuntu hakura ni ukutebeshya icyo umuntu yamwemereye, kubera yari yabemereye ngo arabazaniye abazaniye. A meaning of story about Irok Ndraba. In the wrong time there are 4 men. Number first Ndraba, a second Ruganzu, a Sharions and Bisuk. Ndraba eaten the honey, Mr. Ndraba catching the rope, Ndraba break down here. Ndraba ireteguru ari igisambo.